Dumelang ba haeso le amoetswe ka diatla tse mofuthu kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 le ho DTT. Ke di kganna ke le mong ka jeno ka tlasa maemo a kekeng a qojwa. Empa re qale ka dihlooho tsa tsona. Crime e affecta whole locationing, a whole facing the load shedding, ibataki, and people get robbed. Mmuso wa Gauteng o tla romela balebedi ba ka bang dikete tse tsheletseng ho thusa twantshong ya diketso tsa ditlolo tsa molao. Plenty of players forward looking for their chance now. A rare opportunity and they've got to go. Morena, Zwane. Timber Zwane scores from Wadao. Now he can bang it across. Morena applies the finishing touch. Mamelodi Sundowns have the lead. Dipapadi Mamelodi Sundowns e fetetse mokgahlelong wa di-semi-finale dipapading tsa CAF Champions League. Moire di thakgola semmuso ka ditaba tse reng ba ba Gauteng ba re romelwa ha balebedi ba dikete tse tsheletseng ho lwantsha diketso tsa bonokwane ke mohato o tshwanelang hore ebe kgale o ile wa etswa. Mmuso wa province o sebedisitse diranta tse dimilione tse 400 ho rupella balebedi bana. Mmuso ona wa Gauteng mohato ona wa Gauteng o ile wa tsebahatswa ke tonakgolo Panyeza Lesufi nakong eo a neng a etsa puo ya hae ya pele ya ntlo ya ketso ya melao. Baahi le bahwebi ba na le tshepo hore mehato ena ya mmuso wa Gauteng e tla thusa ho matlafatsa mekutu ya ho lwantsha ditlolo tsa molao ka hare ho province. Baahi ba thembisa ba lla ka hore tsela eo ditlolo tsa molao di atileng ka teng di sitisa le kgwebo. Crime e affecta whole locationing, a whole facing the load shedding, ibataki, and people get robbed. And I think more businesses are well affected. Customers that come to the business, beseba ba latelwa ba nkela dilo ko dikoloing. Matsatsi a ibile o beta hole ka you can't even carry your phone mo strateng ha o tsamaya ka phone ya mo strateng ba onkela yona. Dipalopalo tsa kotara boraro Gauteng di bontsha thembisa ebile diketsalo tse ngata tsa ditlolo tsa molao e leng moo ho ileng ha tlalewa dinyewe tse 1800. Ugijima imoto ungazi ukuthi ichamuka kuphi. Bame bakhipha isibhamu bathi letha le phone le because bayathatha imali zamabhayili bayasebenzisa nalabantu abathengisayo. So ayikho into ezoyenzeka sister. Balebedi ba twantswa ditlolo tsa molao ba bile le thupello nako ya dikgwedi tse 4. Moetapele wa EFF Julius Malema o re ba lekgotla ba lokela ho rarolla mathata a diphano ya ditshebeletso dibakeng tseo ba ikarabelang ho tsona. Malema o buile sena letsholong la mokga wa habo le ntseng le tswela pele la Ditaba Diepkloof Soweto. Letsholo lena la ho hlwekisa la EFF le ile la qala ka kgwedi ya Tlhakole monongwaha moo letsholo lena le rehelletsweng ka Ditaba ya ileng a bolawa nakong ya boipiletso wa phano ya ditshebeletso dilemong tse 12 tse fetileng. Moetapele wa EFF Julius Malema o re setjhaba se lokela ke ho rutwa ka ho dula dibakeng tse hlwekileng. We need to conscientize society about environmental issues, but to work their own environment and to stay in a clean environment, it is to their own benefit. But if people just come and clean without doing consciousness around the area, it's a futile exercise. But it's a work that the EFF must never get tired of doing. Malema o boetsa ntsha maikutlo a hae ka lengolo la lekgotla la matjhaba la ditlolo tsa molao la ho tshwara ha mopresidente wa Russia Vladimir Putin nakong eo a tlang o etela Afrika Borwa ka Phato. He ought to take a stand, and the ANC stand on these matters historically has been very clear. We have always been, as a country, on the side of Russia. And I don't understand why should Paul have a difficulty saying Putin must be invited and Putin must be welcomed here in South Africa. Ka o le leng Malema o re baahi ba lokela ke ho ba le kabelo matsholong a ho hlwekisa dibakeng tseo ba dulang ho tsona. Masepala wa Matjhabeng o Free State o lo ho tha ho ntjhafatsa boema fofane ba ona ba kgale le ho bubula hape hore ebe boema fofane ba thepa. Morero o moholo wa sena ke ho ntlafatsa moruo wa ona le ho theha menyetla ya mesebetsi. Masepala o re boema fofane bona bo tla sebedisetswa ho romella dihlahiswa tsa temo le tsa energy ka ntle ho naha. Meyara wa Matjhabeng a re o ikemiseditse go godisa ikonomi
lwa ntlha ka go tshwaya mafelo a ikonomi a kgethegileng ebile a tlisa dipeelo tse dikgolo mo masepaleng. Masepala o tsere tshwetso ya go tlhabolola boemafofane jwa matšhabeng mme o bo fetolele go nna boemafofane jwa dithoto. Mmila wa R30 lona o tshwailwe jaaka lefelo le le nang le bokgoni go atolosa ikonomi. Temothuo, bojanala le dikuno tsa energy jaaka gase ya helium di tla romelwa ntle ka mafaratlhatlha a boemafofane jono. Borakgwebo batla ke bona haholo batla create mosebetsi la re shebile jwale mo airport ya rona re batla o nka qeto ya hore re province or mosebetsi ona o tswele pele. Re sign a memorandum of understanding pele 30 days re ka mra mo ebe re fumana batho bana ba tla etsa mosebetsi ona. Lefapha lwa tlhabololo ya ikonomi mo Freestata lwa re mo nakong e seng kae lo tla saena tumalano le masepala go thusana go batla peeletso. Re batlang fela gore re thole matsete o tswa ka ntlo province le hore ha matsete a sa le teng re tle re a dibaka tsena na mororong go tla etswa manufacturing tse tswang ka re ke di agri-parks. Meyara wa Matšhabeng o dirile maikano a gore mo sebakeng sa ngwaga tlhabololo ya boemafofane jwa dithoto e tla bo isimolotse. Kamogelo Siekwi, SABC News, Welcome. Mekgatlo e nang le seabo industry ya thepa e re mebila ka hara naha ha e hlokomelwe ka ho lekaneng ho mamella maeto a mangata a dilori. E re jwale ke nako ya hore diperesente tse 20 tsa thepa ya naha di tloswe mebileng ho ya diporong ka mokgwa o tswetseng pele wa technology wa tsamaiso ya thepa. Mokgatlo wa bakganni ba dilori wa Afrika Borwa TASA mmogo le wa diterene wa Afrika Borwa Rail Runner South Africa e re ke nako jwale ya gore industry ya tsamaiso ya thepa e fetohele mokgweng o motjha wa technology wa tsamaiso ya thepa go tloha diloring ho ya ditereneng. Ba re sena se ka bolokela naha dibilione tsa diranta tse sebediswang ho boloka diporo tse sa sebedisweng haholo ho phatlalla le naha. Ka baka la go ke private sector e tlo gona go ikenye tšhelete gore di kgone go di lokisehe mme di sebetse le gore di dule di sa sebetse le gore e tlo gona gore le government le yone e kgone go thusea gore di sebediswa ka mehla yohle gobane ho a tura gore seporo se be teng empa se sa sebediswa. Technology ena e ntjha e tlo sebedisa matereko a ikgethang ho tsamaisa thepa ka terene. Mokgwa ona o lebelletse ho rarolla mathata a mangata a naha e tobaneng le ona. Ho sa le jwalo lefapha la dipalangwang la North West le re mokgwa ona o tla fokotsa dikotsi tse ngata tsa mebileng. Re ka itumella thata go bona go na le phokotsego ya dipalangwa mo tseleng gonne se se tla re thusa thata go netefatsa gore dikotsi di wela tlase. Ha tlhahiso ena e ka ananelwa Afrika Borwa e tla ba naha ya boraro lefatsheng e sebedisang mokgwa ona ebile e le ya pele Afrika Borwa. Selwane Gagau, SABC News, Mahikeng. Bahaeso moifo wa ditaba tsa Sesotho o entse o lekane phirimaneng ena. Fumana ditaba tsa Setswana hosane metsotsong e 15 ka morao ya botshelela thapama. Bolepi bo ya latela. Ke o taba.